kita salihuna. Jadi mengarani mga musuh namin matalala ika gabi makadi. Na parjolo sahali may dati gudang matututarap to amat na martua di bata. Natatong mangaramoti kita salihuna. Dito pa asin at tulong ni Rohana. Tatong dohita di baga sa kaipason. Terlumubi ma hami na raw mataputukan muna. Suwang-suwang din ng hamu ipas di dapat kami. Ima nagabi mo dito para pagbuhay hita. Di jolo ni bagas muna. Si Gonggong nasa Pangisinaw. Matutu. Jalan waing pinito. Dinang mangat kami. Butong mangat. Jala salat kami marlompat. Dulu na pinatupa munay. Jala sa tulubos namin minum ay si Tiyo-Tiyo. Saudara matututu lagi ni saudara matutuhi. Si padi padahili may jala si padi ang kuli-huli. Mata ni natutuhi donon namin asa dia malaklak na. Dia maunok na. Dia mahakana. Dia manilok na. Sidok ko di suhut namin. Gabi ako oras rasa namin natutulutan. At dorang suhalus namin na patulusali. Mula tema madaw pujian di pasawat na tungo tumat na pinabasa. Na malatiki do ay nasa dito sa lukna. Ipas do hamo raja ng sulta talungan na sudulo namin tulak namin. Digugud juju namin. Ima dinapudul itu tuluk yang tiar. Tiar mata gabi perorasa. Jala di atas raja di nembus rumah. Maha malokpat. Buit menjelajah berneluban. Tangan petonak tadata arut matutupan gabi perorasa. Raja namin at tuturuta mo soni tidak boleh terbakar. Dalam nami marsal pasang apokam. Dulot terbestikyon. Dak kulit menempus nami raja namin. Tungido pinabuhi tersarap namin. Mulu-huli pengen atau terbuka huli ganda may asal senjata nabi kesurutan mengulang-ulang nabi jala kita kasaraja menangkan yang ditarik usiman nami raja nami idot natutua titip natino pama jari manis doan kami kenangan mulu soalipe italas juhud nama saudara jaban robot nabi terserta masuk-masuk mah di batang kita bangta diguhi mah kita salutna pas-pasuna begitu yang muhatani dan nasir aja nami panggabe parhorasan harus hidup itu yang menang muhate gawe mah aku minahoras panggabe parhorasan mah ditutu nata parhalas di bagasan tikio mangasi matutu amat tanah mertua di batang tua dia kena mangihut sai panggabe parhorasan matutu na lau si jarukta tua rina nengrok di pasu-pasu tuhat kama tutu dia kena diulang di tangan muna di hutan nang di bagian sidur akapapanang muna gabi mana diulang muna asabu itu tu adong sama singkat ni nang taparsaulioni nalau patupang muna nalau pasangkat pudo masahutang muna terlumu bima dia ke raja ditutur muna dia ke haruang marharawat tunjulun yarion atau kapan ini tutui madarun nani asa bakot nama halto mana dia gatat di rubian horas samyak tung nama mangatur juga nama dihamuna nama kalian adong dihatani na tuwa suhut nami say marakut do yang gunauli mardomat do yang gunaningkan siakup songon na hudlo sinongas songon na mardalan takas do yung ujo purba tumakasan ujo bulan asa takas tutu hita sama saat maluma tumakasan ma saat mamorang asa siakup ni panggawian siakup ni parhorasa si begyon di sumanangi si Pio Pugiroa nuhut kami na toro at botosa tuntakas mahamong marbogo sinuputi suhut nami gabi ma ako oras na tutulutan ada may do uhun tunapot na perjuli semarak ko tutululi mardoman do akada denggan asas yakut masong kita dulu sidonga matong masong perdara asa tutakas matutuju berubah tutakas sama ujo kola takas salat nama rumah tutakas sama salut na hitan nama roha si takas ni pasaran tadi westingkio takas mahin berubah raja nami na tutulutan dia ketika nang sorpu nung ngabe maraso tang di kumpul raja ubur subayu ayo raja nami soalnya berarti kita usul tang dulu dibuat kami sebenarnya nabi sebenarnya tak turut terus subayu nungi makatai mahami kami kon burak beta abang nama dapat tukul antara raja subayu ditirin raja nami na tutulutan mulu beda kubuk kami hanya untuk masuk nami nalau pasatu batu sulung ni yang nak kontak jalan nuli runai makata dihulut di sangka turunan nabi naraja nami na
sulang-sulang popo turajai silai sabuman di tanggal 1 Tuhan hari Jumat. Daktar lo kami raja nabi mulu arok kamu menutur kami ingok dohami itu pengami na terjun lemon toko pitu lo tujonggi margulak ko lagi hotang mulu ulan yang satu ni na tutunuto apa nutur pengitoran alani raja nabi manginudugu pengurupi pengitoran mahakisan kamu ima napasatun alabot sulang-sulang popo di tanggal 1 Tuhan hari Jumat. Ido ang kolak na raja nabi ido apa yang kolok mak imang buhatana janatan kasma ni dokma siup itu mahal mana berarti kalau ras agawe ma aku ni laras nung atung takas tutu di tagi hami tung nunurdo di halahok kamu jocor sama nama ko hitang di wala itu nung atung hiti hatarok kamu na di sitakas ni bertungwata di hari lauli di hari naringganon ima tutu di namar sakat pamuna di nalaho manggarap adat nagot kamu sulap-sulap pahupu tuhur muna rajai marga sipayung marhitai matutu mangidu hamu sian hami do masahuta muna terlumubi ma di do masahuta ima di panutulion terlumubi ma di pangurupion nang diakat yurniari di tangyang nami marhitai to molo hami sian do masahuta muna nasa nagugunami totong do urutan nami hamu jala totong do tujuran nami hamu na alai suruh nami adong dia kapatohan mina dua-dua pakkur do hudali boy matutu pinatakas tumpe tuluhali atau marhutusi dia musuh nami gabe siat dia masih patu potah ahama nalau si urutan nami song ni majo atau par dulu si kami suruh nami gabe masalah